everyone! Kumusta kayo manan? Welcome to my YouTube channel, JENA ALMOITE Drama. Kapadasan ni Cubs at Josie saan napod na nagantintay drama ita. Nga makablawa mampay ni Lian Likudan, dita si Polo Baknotan La Union. Kastamutan iti Domingo and Tolentino family, dita San Mateo Isabela, from Jennifer Tolentino. Ganti Calera family, dita Agoo La Union, from Mark Calera. Kastimanti ko na ni Cubs at Josie. Dear Manang Bianang, nadunguak iti anak ko, kat namabalin siya kaya tapagtrabahuan. Ultimo iti unag ti balay. Rogyak man nga road, ti agsalaysay. Asido man ang di babae nga insangput mo dito'y balay, nang sarsara ka manan iti dayjay Reggie. Ni Nicole na dyan, anang. Inyawid kumot inin iti balay ni Nicole. Jay sales lady, jay may sa department store. Di mat kunak ajak kayat dayjay nga agbalin anobyam. Nanang. Maminsan pa'y makitak dayjay a babae dito nagtibalay ko. Talaga makangagan kanya. Sales lady lang dayjay anak ko. Dento mo lang makatulong kan ka into nag-asawa kayaw. Jak kayat amarigatan ka. Magkita kalangan iti sa bale. Jak kayat dayjay. Alakit no kasta ti kayat yo. Makiwin naswasak nga rod kanukuwanan, nanang. Kasta surotam ti pagayatak. Tapara mo laang iti pagsayatam dagito nga ibagbagak. Mala, ingkag palasan tamangantan, Richie. Unay kamatan, Reggie. Gapo lang ang iti sinasa utiinam kontra kanya. Makiwin naswas kamatan. Awan ka din ti karbangam agdesisyon para iti bagim. Pasensya kan, Nicole. Ngam panagkunakit husto ti inak. Iso nga gwin naswasta. Sumapol kalangan iti sabali a pakirelasyonan. Takastak mo. Talaga siguro asaan adata tinaituding para iti tunggal maysa. Ti kunamkit di. Di na kaya tinapili nga inam. Okay lang. Nasaya at metkit diya. Taimbagam anasapa. Tano saan, ang mga nusyakmat lang ti ma-stress. No datan ti agasawa. No di nakgayam kabailan nga ilaban iti inam. Pagan anukmat nga iti mamas boy. Kun madikdiktaran akaskan ka. Angkal, nagpintas man radya a babae, o. Makita yo ka de. Itakla ang makita radya dito lugar tayo, ni Tyra. Kanakan ni kumparik apidring na ita. Sigod ang nagnaud di Manila. Ngamita, andan sa trabaho na dito lugar tayo. Sa makipagnanaud di tabalay na kumparik. Andan nga ta boyfriend na nangkan. Single sapay mo't na ita. Awan makaiturad nga agaram. Agam saan nakasigurado. Panasag tuman nga rod kag pasya dita balay na tatapid rin. Ay ket sika kaanakan. Kas lang amin kurso nadak ti kaanakan na. Marikriknak angkel. Ison ti kagasat ko. Ay ket sapay la ko ta damat gasat mo ken ko ana kaanakan. Naimbag nga oras mo, ading anapintas. Mabalin ti agpasyar. Aywan gayam, sabong parakan ka. Ni, tay samat lalakain asabong data. Ha? Ala, sumrek ka. Agyaman na ka din. Aywan, siya gayam ni Reggie. Tay ramo tinagan ko. Sige, ibaga mo na niya tigagaram. Diyak kaya ti adupay apasikot-sikot. Kwa. Kayat ka nga raman. Ken? Day talang ti bagam? Nakasaganak amang ikasarken ka itanyaman nga oras. Sige, mabalin mong tagawid. Tatingi-tingak mo't nga umuna tiriknak Anya ti amok, no managdakdakas kagayam, kat adadakas sa panggap mo kanya. Ni, awan mo't napudno ti panagayat ko ken ka. No kasta, sursuruang mga rod ti aguray. Kasta ngamin ti problema kada kayo lalaki kat. Di yu pa ammo na imbag ti babae ngam kayat yun nga sawaan. Kayat yon nga klunan da kayo dagos. Makaurayak ading.
sa anak ngagdardaras. Naala kon ti pensyon ko, anak ko. Kita umanday tunukayat mo. Inggatangan ka iti branded a t-shirt. Inggatangan ka mutan iti naimas asidaan. Tapno ditan agluto iti sidaan ta. Ayabantan ni uncle mo Aloreto. Ta sigurado adita mutla maibus ti ginatang ko aletsyon. Ay na, agyaman na ka nanang. Talaga mo da. Di yung malipatan amin na paborito. At danto isuot ko itong sarong karak ni Tyra. Nanananay, apay, asino man anday tatayra. Tay kabarbaro nga armayok nanang. Magustuak nga tamot lang. Una nang, tanapintas ni Tyra. Ken mayat ti trabaho na. Iso nga awan lakit di, tiagbali na parikotyokin ko na. Diyak pa'y maipasar dito ta dinak pa'y mat inaklom. Mala, lalaingam nga rod Tama nga no ison ti kagasat mo, anak ko. Tako naman, tamayat ti trabaho na. Dakkel nga ta ti sweldo na. Diyak ka muna nang. Mamuan tayo to ano agayan ayat kami. Tyra, agar-aram sa magkang kaniri, Jay. Wanante. Awam magkediti makunak iti dayja abarutan na singpot. Ken nagagat. Iso na laang ta medyo nangiwat jay inana. Awan agbayag anobya ni Reggie gapo iti inana. No siya kamay sante, jak pagparikutan ti nana. Apay kumangay kusan mga iso ti makadwa kitag nanayon no bilang laang. Tay anak na mo. No kas pangarigan tada kayon to tagkagasat. Lumasin kayo adagos iti pagnaudan. Di mo itulok nga iti balay da Reggie ti pagnaudan nyaw. Tamangan no kalbaryo lang ti Biag mo ijay balasang kaw. Ay, jak mo't itulok day ta ante. Amamudak mo ton. Jak kaya ti madikdiktaran. Ta adan bukod ko panunot ante. Sa anak mo ton nga ubi nga basit. Sapay la kumang arod tagkatunusan kayon to iti inana. Kumusta ti panagaram mo ko ni Tyra, Reggie Barauk? Diyak nga ron mo, no, danamnamak angkel. Nagrigat tumat kami na basahan tirik na. Sa bali ni Tyra, karagiti babae anak labas kanyak. Makita ka dagos, no, danamnamak kadakwada. Mabanti tigtig na ida. Angam ni Tyra, kasla suplada. Angam ket di, entertainan lakmat, no, kasya sarong karak. Saan ngamin ngagpapada, nagiti babae kaanakan? Wan mat ka ti angkal. Naklunan nak ni Tyra, pakasara ka dagos. Nao, umanugot ni nanang mo Umanugot man wano saan, pakasarak ni Tyra, taay ayatek launa yang kal. Oh, agyaman nak Tyra, kunaklakid din awan namnamakin ka. Agyaman nakatadi ka na umakan na upay kanyak, Reggie. Apay ko maupay nga ay ayatin ka ngamin, isa nakaurayak. Ngamne, balagan ka, Reggie Jak kaya talukunak, jak kaya ti maluklukaw. Ha? Saan mo? Awan mo panggap ko amang lukukin ka. Ipakpakaunak laeng, tawan kabuteng ko, Reggie. Oo, Tyra, promise. Nasayat mat nga ron. Kaano nga ipasyar na kiti balayaw. Inton bigat, tayam ammo ka kaninanang ko. Naimbag nga oras yun, Nana. Aywan, awatan nyo dito pasarabok kada kayo, Kat agyaman ang itinabara pa ng pasangbayo kanya dito balayaw. Awan anyaman na balasang ko. Ay na, agyaman ang iti daytoy. Kinapudno na, italaang nga danang yawat kanyak iti pasarabo. Manipod ka dagiti nagbalin anobya ti anak ko. Nakagawa ko na. Tyra, mangantayon. Ituloy tayo ti agsasarita, kabayatan ti panangan tayo. Ikasar ko ni Tyra, nanang. Anya, kasar adagosan, nabiit pa'y matla na gayan ayat kayo. Kan itala amaam-amok to'y nobyam. Kaya't kung nga ikasar ni Tyra iti kabiita na panawin, magagaranak una yun. Ay, Ne, didak sama kaya ta para iti anak yun, Nana. ha, No didak kaya ta ka kailangang makanyak. Makiwin na swasa kon ni Reggie no anyat kunayaw. Saan Tyra? Ay ayatin ka.
ikasar ka, uray saan nga manugot ni nanang ko. Bagbagaan man jay ka anak ka, Manong Loreto. Apay aya, Mga sawa kanuki din, nabiit na pa ila iti kaayan ayat na. Ikasar na ka nun. katbay ano kaya't nanti mga sawa. Agin inayat na lakit day, palubo sa maon. Kaya't ko kumangarod mo't ama-am-am mo na imbag jay agbali na manugang ko. Nungay nagalas gayam to ugali na. Saan mo na parikot na ita? Saan mo ta si katimaki din na? Jay mo't anak mo. Isabay am nga iso tag-desisyon para iti dayta, kabagays. Apay Rachie, di pa'y nakariing tayo asawam, anya turasan. Nasapa pa'y mat nanang? Bayan nyo lata maturog ni Tyra, ta day off na matita. Ipapas na ti maturog. Kastaya ti rumbang agalad ti asawa babae. Rebeng na, masapa nga agreeng tailutuan na kay ti kanam. Iso kuma ti mga sikasukan ka. Ala, baybayan nyo pa lang nanang. Ay sana mabalinti kasta kanyak. Iso okay din ti agpasikasukan ka. Iso ti pagserbiam, naglaingan ngay. Di kanto pa'y pagtrabahon apulos dito unag ti balay. Ay, kita ang basita na ka. Di mo itulok ngandaran na ka ti asawam. Apayan, Reggie. Anyat mapaspasamak kininanang. Sumanao matitay. Kumanabtuog pa'y amin ang kagawaan. Kat kayong imasan pala titurog. Pasensya kan Tyra. Di mo latan ikaskaso ni nanang. Wala, ituloy mo lata ti maturog. Ay, awan na. Jak makaturugan. Tanagariwawa mo ni nanang. Jak kaya ti kastagalad ti katugangan. Amo na mat maturog da tao, dumanabaw. Anyat kaya't napagparangan ngay. Pasensya kan bakit? Jak manusan ti kasta kabalay. Isa lumasin talangan ni tipagnaidan. Ha? Ay, mabalin ka di ayuman ko pa nga umuna ka ni nanang dahi ta abana? Anya? Damagag pa'y kan ko na, no umanugot alumasin tawa no saan. Iso, tiag desisyon para iti dahi ta. Gumatang kantuman iti baro a washing machine, Reggie. Nagrigat nga usaran day tadaan. Marigatan mo ito nga grikos. Damagag to pa yakan ni nanang, no masapul ang masukatanan ti washing machine. Ang mga no masaer tirig nana, no sukatantan iti baro. Anya? Ni nanang mumanan. Apay, anya ti parikot dito. Ay, Awan nanang. Malaw may kanredyan ako. Nagarami da kiti merienda. Umay murabanan. Sige nanang, tulungak pa ni Tyra nga aglaba. Babae ti para laba, saan alalaki? Di ka man nagpaandar di ta asawam, Reggie. Kakaiso na di ka pinaglablaba idi baro ka pa'y. Ala, umay kantag merienda kan. Hoy Reggie, bigbigatan na kailad ka dita. Bumangon ka man, tayong kay tuloy ti lablabaak. Ay, apay nga ibaon-baon mo mulat tantanak ka. E dento tadyak pulos paggarawan dito unag tibalay day ta. Tumakder ka dita ko nak Reggie na eh. Wano iwas kukan ka na ti walays. Sana mabalin ti kasta kanyak. Wan Tyra, bakit? Inak aglaban. Nagawan mo't ababain mo si Katayra. Talaga mapukaw ti bayin ko no kasto ti mapaspasamak. Iso asadot tanak yaw takas tauna ti panang baby yo kang kuana. Di makkala Bonjing na tanak yaw. Nita, agolay magka. Saan atilay bagbagam? Nagar ka kiting asawa. Si kaayatin ang ipas ngay kan kuana. Tako na metlan asino kan amang manmandar. Saan nanang ngam siyak ta asawa na. Iso asyak ti rumbang asurutan na. Tyra, bakit? Saan ko mamatakas ta ti panagsasaom ka ni nanang Kasano? Kat konsensyon na ti kinasadot mo. Masapul nga agnakam kan, Reggie. Sana puro nanang latan ti balbalikas mo. Kat no di naktong palan iti kayat ko mapasamak, nakarkarong agapata, kat amangan no sinaan kan. Saan Di nakpanawan. Wala. Surutak amin ang pagayatam. Mala, rumwar ka nga rudan diti kwarto, tas ikatagluto iti pangrabyan ita. Saan ko man anasken nga ibagak daytaken ka? Nang runa ka, wan trabahom? Sika kumamutin ati mga ramid ka dagita? Nay, apaya si kamanan tagluluto, Reggie. Talaga asadot di asawa man niya. Nanang tangiwat yu.
Isakit mo day di a babae. No amok la akas jay ti ugali na. Diyak ko man immanugot ang nagkasar kayo. No amok kumamot a Bonjing tanak yo, jak kuman na kaya sasawa ken kwa na. Awan pa'y serbina nagdakkelan ti bagina, tawan mo trabaho na. Heh! Isumat lagayam at tayra tinagan mo. Takas kalat tigre adumuklos. Nagalas ti ugalim. Malareji, agao ka no nakalutukan, tamabisin akon. Ay na, Manong Loreto, nakakaasimot ti pampamay anday ja atay ra iti anak ko. Ibaon-baon na mulatan nga uray si sasangoak. Idinto tadyak pulos pinagtrabaho ti anak ko iti unag ti balay. Di mon pakibiyangan niya kasawa, Jose ading ko. Basol mo mutlaeng Ta pinanuynuyam tumot ngamin ni Reggie. An-anderan mo tantay asawan Isursuro na laeng iti rumbang aramiden na. Saan apanangander day jay? May sakamot. Kanunungan pa'y ti aramid day ja babae. Kat pudno mati bagbagak. Tulungam kit din ni Tyra amang bagbaga ija anak mo Nagdakkelan akarne ngam saan ngagtrabaho. Kababain kadag tinakaikamangan na. Nagmayat mo ti Biag mo, Tayra. Nagmayat ti bubuyam dit. Idin to tajay anak ko. Kat aday jay likod ngaglablaba. Kat basol na Imbagak mo ta sigudan na nga ilabadag iti murang mi tapno sana maurnungan. Ngam di mo't dumdumngag. Ay agtalaw ka dito'y balay minukas tamo lang ti ugalim. Agsina kayon iti anak ko. Di ka kayat aparakan kwa na. Parparigatam ti anak ko. Jak parparigatan tanak yun nanang. Isursurok lang iti rumbang aramidan na. Tabi naibayan yung mo't ngamin. Di makkel nga awan na pulustam mo ng aramidan dito nagtibalay. Agtalaw kan. San asyak ti karkaritam. Ay kawan na. Day talagayam. Anyaman ti pagrikrikyaran yun ayananang, Tyra. Pagtaltalawon na kun to inam. Isapasan siya kan Reggie. Ngam pumanaw akon. Ni saan Araramidak mat amin na kayat mo, Tyra. Di nakpanawan Agpili ka. Sumurot ka kanyak. Wano agbati ka iti unag tipal dato inam. Ha? Nanang, anyangay. Di ka sumurot kan kwa na. Agbati ka, Reggie. Di naktubngaran, tawan na pintas amasakbayam no sukiram tinam. Pangaasim ka din, Tyra. Sumurot kan kanyak ng agawin. Pasensya kan Reggie. Ngamjak ka ba ilan ti makibagay itinam. No kayat mo, lumasin tan iti pagnaadan. Ay sanan. Tayson tumula yuman mo amin itinam. Ikarik, jakon iyuman kaninanang ti amin a desisyon ko. Suruwe kon ti tumakdari ti bukod ko asaka. Panagnagkampay nga umuna day ta Reggie. Ala, agawid kan. Urayin na kan di inam. Ala, apa yan nagbartag ka, anak ko? Ayan ti tulbak ti motor ko. Di ka ang motor, tanabartag ka. Iyagiw ti tulbak ti motor. Ang wala ako nung duyuitan. Buungag ti saraming nagititawa. Mesa! Uwun, anak ko. Mabit lang nga rod. Ag-helmet ka nga rod, anak ko. Hello, Manong Loreto. Apay nga mawag ka. Ayan mo, Jose. Ay na, intaray da i hospital ni Reggie. Na-disgrasya nagmotor. Anya, kahit kumusta ka no ti kasasaad ng ay Manong? Agsagana ka, tatagasin ka. Mapanda i hospital ni tamot laang. Alang arod, Manong. Ay na, jay anak ko, aya. Nanang, Uncle, nagsakit ti Rupak. Apaya napindaan ti Rupak. Naitama iti kayo ti rupam, iti na disgrasya ka. Kat iso tinapuruan, anak ko. Anya nga hindi tsurak, Nanang. Hidya ka mo, tadyak pa'y nakita, anak ko. Mala, agpaimbag ka kaanakan. Pero hapay mo't kami na nagmotor ka na bartag. Naimbag ata nalasatam dayjay apan nakadisgrasyam. May kadwa abiyag mo day tao. Iso pag nakmam dayjay napasamak. Nanang, Ala, di ka agsangit, anak ko.
Agimbag ka pa'y. Nakalasmatan ti rupak nanang. Apay nga yakastoy. Ala, agimbag tumula ang daytanak ko. Gagangay na, ta-fresh pa'y latisugat mo. Adung amin tinadait apas sa tarupam. Adnan adinak kayat jay asawa. Takastuyan ti rupak. Da kayong amin. Ha, Pinapanaw yung amin ni Tyra. So nagbartikak. Basol yun nanang. pakawanan na kanak ko. Di na ko mansideran. Ay ayatek ni Tyra. Diyak kabala na mapukaw ko iti biag ko ti babae ngayon ay ayat ko. Naimbag nga oras mo, Tyra, balasang ko. Ni, da kayong magayam nanang. Sumra kayo Agyaman ak, Tyra. Balasang ko. Mabalin ka di nga agsarita kayo iti anak ko. Urayan na kayo di balay. Sika ti sapsapulan na balasang ko. Kanayon nga agsangit. Agawid ka kuman ni di balay. Kat, kumustan nga dyan anak yun nanang? Kasjay madama ti panagpaimbag na balasang ko. Agpakpakaasi agpakita ka kumaiti anak ko. Barang mabangaran tirik nana. Sige nga Rod. Mabait lang ang tagrubuatak, nanang. Unay kamot ngaminan, Reggie. Tila inararamid mo mat ngamin. Pakawanan na ko Tyra. Ay ayag unay ti bagay. Addan adinak kayat gapu iti kastoy alangak. Sana kasta ti karabaw ti panagayat ko kan ka. Tapno panawan ka iti kasta ka sa saad mo, Reggie. Agyaman ak Tyra. Pangasim, agsublikan di ti balay. Ti saludsod, maklunak nga tani nanang mo nagsubliak di ti balayo. Uri kas kasano, kayat kang asikaswan. Tulungak ni nanang ang mga sikasukan ka, tapakit-kat nga rodan. Silulukat latatoy balay para kan ka, Tyra. Pakawanan na, gapu iti kinaingratak kan ka iti kalabas. Katagyaman ak, tasaan mo apanawan ti anak ko, balasang ko. Pakawanandak mo't ananang. Aklunag ang naglablabasak, gapu iti panang sungsungbat ko kada kayo. Awan dayjay kanya kun. Siyaktiin mo na. Amok ang napilitan kala na nga ramid iti kasyay. Agyaman ak manen Tyra balasang ko. Kat ikarik. Diyakon pakibyangan ti panagdenayo nga agasawa. Inino ta nagimbag ta anak ko kat apaman apimigsa nagsapul meten iti trabaho na. Jakon pinakibyangan ti panagdenada nga agasawa ta jak kayat asyak manen ti pakaigapuan ti sanda pag kinawatan. Kat kasi na naurnusan ti panagdenada. Kat adandua nga anak da. Alakastan ti gayem mo Josie. Alagagayam di tan tinagpatinggaan day tapakasaritaan. Dito'y drama tayo. Manang Bianang! Musical scoring. Eli Palacio. Ipapaay kada kayo to YouTube channel JENA ALMOITE Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless. Ititungkal maysa.